Ka Meghalaya State Planning Board shan kan selum mi kajing elang bat kitanat sarkar boper komisi benta ban pa ne kajing batai bania bat banwat kilat klinti ban kampen janai kerukom terikam kini kitanat sarkar. Ya kini lihat da ucaman ka Meghalaya State Planning Board uba met ba lengdo hadin kajing elang ke belalong ha ka kat praterik urisau ha ka committee hall ha main secretariat. Habakran cikilat patai kubor ubak met balengdo uli thu bakani kejing elang kebeningkong jong ke Meghalaya State Planning Board lapenlong na kebentaban syong perkat alor kikam kebedai bat ke board na kebentaban bishar benia eger kom trekam kitanat sarkar. Bat bakan long kejing erap ban pentrekam bat ban penurlong iki benta hai kitanat boper. Ubak met ba lengdo uli thu bahagani kejing elang la syem karai hakikat tu kani kibenta kibe idon kam ban syem kya kam tam halor kejing dheng kali kanong ba shlong bat halor kani la syem karai ban khot gitanat kibakan thup ya katanat PWD katanat pulet katanat penroisor bat katanat transport na kebenta ban pan kejing batai benia bat bania le ban wat kilat klenti ban pendunai kejing dheng kali ha kanong ba shlong. Ka Meghalaya State Planning Board kan sakhot wikiway pat kitanat kum katanat boarding katanat PWD ke PHE katanat karap karyang bat kiway na kebenta ban pan jing batai benia ya ke jing terekam kini kitanat. Akilang barok beri nak benta ki depan ben paper ki benong ka jingrap nak benta ka sokar ka beri bat ka jing pentekam bat ka jing berulong ya ki benta ki paper beri ki department di mana do bene ti ha ka jing ya kren nak beri meeting ko bene ni la si me karai kat tu kat ni ki benta ki belong ki badan kam no hi panin sim kam me ki mat ka we ni kita ka de ka bede bat ka jing dheng kali apa ka sor shilong ani kam tam traffic congestion baro ki ba ki kendo ya ka jing e we ka ni ya ka bede bat ka ding traffic congestion ni la Raiban Code Eki Department ki ba long connected and ki ba ya day bat kani ka subject takade ya ka PWD Department kawai ka Police Department kawai ka Urban Department bat kawai ka Transport Department kini South Lake Department in South Lake bakin ay ka detailed presentation akabede bat ka traffic congestion ngabede po social Nalor kani kawai ni ki subject ki bedon kam ha kanong kabede bat ka boarding electric ka power bat ya kani ru kumju ni nasim ban sa khot ya ka department ya bahkan ai ya ka detail presentation nalor kani ki ru kabede bat ka PWD department kani ru ka juhi bat nang ta ka PHE department kabadi nak bentak umbam umdi pasti nalor kini bila kita skiwe bagi department ki bagi la sim ya ka bangi sim kam ke kiru badai ha ka karyang culture bat ki department ki be tungku lang bat kani ka bentak kabadi nak bentak ki norap bat kabadi nak bentak ka jing kamai jakpo ka jong ki brio besong kam tam sino kondong kai ka pas sinjam ka planning board kan le kan tamban pelaj ni ka tentang ka sebut dong kan ada ka plan na ka board kata kan mau on fi ni pa hakabedi bat kan ni kini ki department baro kin one ban ai ka presentation joki ke benta joki ka baki don nako ka ba don ka balong ka tao but kumno ban pelaj ya kan ni tinggi don kamang ko kini department